God dances, answer all prayers. Never was sure that is concept. Akayiphezulu yonke imithandazo. Hey, lapha nje bamangele sebathandaze, bathandaze umsebenzi wethu. Thandaze umsebenzi. Base bazi njengoba sisile njengalesibili. Ngeke nilalele namhlanje lokuphendulele. Futhi sikulama nje ngiyathandaza uNkulunkulu uthandazela ukuthi angisike. Alethe ukuthula emndenini wami. Keja wena kube kude lokuthula. UNkulunkulu manje akuside lokhaya sithandzane but wena ubathanzi labantu. UNkulunkulu akuside lokho sakhabana sesisi lekhansi lahlibika nalekhansi kuliwe lekhaya akuqolelwana but uthi into yokuqolela wena. You are praying and you are fasting and praying. God doesn't answer those kind of prayers because any wrong motive, they are not aligned with His word. Apostle James, James chapter 4, verse 3 to 6. Hallelujah. Number 5. Amen. Matthew Jacobe, section 4, verse 3. Niyacela ningaphiwa ngobe nicela kabi. Nicelela ukuthi nikuchithe etinkanukweni. Angethembeki ninjengetiphini. Ngicela ngakuqale ngalesihloko makubese sura verse 2. Hallelujah. Sihloko sithi kuthandzana nelive. Weba ukuthi la nasibambe khona leza. Kuthandzana nani bazalwane? Kuthandzana nani bazalwane? Live uphuma kwalo umzansi. Live lenta lokusha sonke isikhathi, especially now la ikozwe khona njengathi nje sibasila. Now uyaphuma uthathe check la bekubaba kuyakhona. Ukanda mina lokusha. Ukanda mina labanye lokubantu ukuthi amanansi ababheki, afana nabantu badala kancane bakade babheka base style ha. Asathana yabona ukuthi uyashiyeka lo masilela msebenzile. Uthatha live likwenda ufube aligned nalo. La ngingathi akuyindo la kwala basithathe ngokudetail lethi yini. Ngicabanga last week lethi khona kulamala. Lo bana manje yabona ukuthi ushaya lesikomo. Bakho abazali abasathi bona. Basa isikomo futhi bashaya vela bayithi. Thandzana nelive mfana wami. Unje ubonakala usubele unjena mfana wami. Wele uthatha ujayive inkomo wena. Yes, come on. Hallelujah. Verse 2. Niyafisa no antholi lutho. No ngabe ngicale lo verse 1. Ngoba lenza ila kule tipi. Hallelujah. Le tipi nje ngile tipi lokhulunywa ngathi tilakisi. Introduction yami ale maseka njalo umuntu omasabi usemncane. Introduction yami ikhulume ngekuthi ufuna la ekhaya mkolelwane but wena uthi inkomo. La ekhaya ufuna kuviwane but wena uthi ufuna ukubhala naye. La ekhaya ufuna kuthethelelwane uhlale phansi but wena ngehlanye awukwenzi lokho. Kenja ngala umile asile athandaza utshela abazalwane ukuthi nasithandaze abazalwane. Indzaba isekutheni wena are you aligned with the word of God? Are your prayers aligned with the will of God? Naye ulento wesesiyayikhala nathi letimbi ikhuluma wema. Kuthandzana nelive. Letimbi nalokulwa kuphuma emkhathini wena. Yeah. Akukhamuki yini letikhanukweni tenu. Letilwa etithweni tenu. Niyafisa no antholi lutho. Niyabulala nibe nemona kodwa niyehluleka ukuthola lenikufuna. Lalela khona lebazalwane la. Amen. Niyalwa neletimbi. Lalela bazalwane bayalwa. Yeah. Eletimbi la eletimbi tena. Yeah. Ena uyathanza eletimbi tingale libele. Abona umbuka ngathi akhawula bambamba lo phiwe tata ngeke usino vele unenkinga nabo. Yabona usulibele lento le. No vele njalo namubakaza ngomshumayela ukhoza nenani. Wena namje ungishophi ayikho lento leyo.
sebangane ekholwe Hallelujah. kubeka kulungani lethu kumpostoli James Aninalutho ngobe anicela. Remember, abakhulumi ngekuthi abanalutho nje Timothy, imishado, imfundo. Ukhuluma ukuthi abanatambulo, abanazwi, abana-revelation about God. Hallelujah. Ukucela kwabo, hayi ukuthi abaceli bayacela, manje bacela bafuna ukuyobhobhisa. Uthi uyabona kulo mwana wakuSouth Africa ngakhele lonke. uNkulunkulu doesn't care about your material stuff. He only cares about your relationship with God. His relationship with the Father. Amen. Because it is for you to have a strong bond, a strong relationship with God. Hallelujah. The relationship, you don't want to see like together. Niyacela ningaphiwa ngobe nicela kabi. Akusho ukuthi abacela bazana bayibacela umsebenzi bafuna umshado labeba uyacelwa because ngiyacela uphezulu but how is your relationship? Injalo ngena lebahambo babahlinza lenkosi. Uyamaintaina yini indlu every after 2 years 5 years iyamaintainwa ngekuyipenda ngekhathi nangaphansi. Indlu yahlala lomunye umuntu noma angafika hlala inyanga yinye nakaphuma lo muntu kuye kusiwe ipendeni la ngekhathi liphuma lalomunye umuntu alifanane liphuma lalomunye umuntu. Kanjalo nempilo yokholwa ngeke ukuthi usizisiwe lakholwa ufuna kuthela kubabe akuphe but ube wena uphila impilo lende nje nami. Babe ngiyathanza umuhle isizisiwe but ukho indlela kuwe alubhekana so udakulo ukucela ke usho njalo nje soyeda ukucela babe ukuthi ngiphela ukuthi but kuna Matthew 6:33 funa icala lokubuso wamsona. Tombe tunoplay khona kisho kwanye lapho kithi. Kubeka manje. Niyacela ningaphiwa ngobe nicela kabi. Nicelela ukuthi nikuchithe etikhanukweni tenu. Angethembeke. Lalela angethembeke bazalwanelana ukuthi ngabantu abathothembeka. Uthembeke webani. Uthembeke nebazalwane. Uthembeke usemkhathisi noma headday. Uthembeke usendaweni labangawathi khona. Yeah, wathola umzalwane futhi isathane udideka kakhulu letifo. Othi nje athi angabona ukuthi uhambile useshayina athi mfana lapho ngolokhona nje asewudile neshayina la sokuthi ushayina lingukhonjana. Ishayina ukuthi wenze kodini asikenelana lo we maintain the relationship with the Father. Abuthi ukuthi ngoba na ufike evele linye labangathi khona bayabonaka ukuthi utawukwenda into lokwendiwa la. Uthi lo munye lokwendele Roma kufuna usale khona lelo no mina ngeRoma kufuna ngishiye Christ. Ngafike ngishiye kuba yaseRoma. Kufuna ngithembe ngoba lokukhulu kule relationship with the Father. Kubeka ma. Angethembeke njengetiphini. Uthi njengetiphini. Iphini bazalwane lokwenda into hayi kuphinga akusolo ucabanga kuphela but lokwenda into nemuntu lo wakavumelani naye ukuthi ndawo phela impilo yokwethembeka komele umuntu wethandzana maintain the relationship. Mina nje bazalwane ngivumele ulazwane but ngithanda inkosi yena bese uba number 2 libandla lami lifaka konke bebosisi wami konke ngini bazalwane umndeni wasekhaya but number 1 in Jesus, number 2 umngane and I make sure ukuthi angeke into letamkhuba sathilepho lethi ngotami ngiyamnika ngaphandle tingahlala le day yokucisha lenangamba kuqala mina kude impilo ngoba siyabona nasiyolika umkhandle make alabethi kuthiyene akubetele bambonyele tiyangena ngoba litiko lomuntu asafika into zamayifika lele ikhona ingakathembeke tiyangena tinqimo ushaye komama umfana lebangathi ushaye qalaza ngisho mina emfundisini nimkhandle makathi nje sewuqasha ngomasabe seyantu bathi masinyane azafika lomunye lapha utomcheka kwa lapha ukuthi umfundisi manje singaloma kuyashenda sibonile nakulamala ube uthenga sayifakaza lena seyivele imjalile lo mama lo yakho ubona lo mama azi yes utawazi kanjalo wena ibe la uyambusela wedambo manje uyambusela bekutshela unyayisa wona kuno lethi bangena la sinomule kashimayela sakokala
But bengakathembeki. I-relationship yakhe naNkulunkulu engasiyo la so yakubuta ukuthi ingabe wathi nalapha cisha lapho uyiselene naNkulunkulu. Ngoba i-relationship lebuhlobo lefanele ukuthi ingapheli iqede ukuthi wedlule emhlabeni. Ungaphilisi bazalwane banasilwane lekuthiwa lunwabu. Nangabe kuBrown siba Brown ngoba kuhlala siba asinjalo bazalwane simunye nje siconze sethu ibazalwane siconze ekhaya ebese bethu asiKristu nomqala sinomphelezo ukhola wethu beka manje. Anathi yini ukuthi kuthanzana nelive kubutha kuNkulunkulu. Yebo bazalwane kuthanzana nelive kuyini bazalwane Kubutha. Manje nakho uyakhumbula ngabe ngathi indzaba ya Eli nemadodana akhe uthi uNkulunkulu akahambe Samuel alomyala Eli amtshele ukuthi lamadodana akhe aqale kahle abapriest labathembekile boHofni naPhinehas but uhamba isikhathi bahamba bangathembeki yalimala i-relationship. Uthi ke uNkulunkulu Eli wakhutha lamadodana akhe ngoba ayaqhubeka ayashumayela ayaqhubeka ayayishisa impepho but akathembeki sekulimele umjelwane bafanayo ngoba iyashisela impepho babekwanasi uthi awushumayela kushumayeleke but i-relationship ingasekho naNkulunkulu. Uthi angomtshela ngoba sebadla usho neminikelo badla usho nenyama lehlatshelwe bapriest kanti bona abafanele bakwendele ngoba ngolile wangabayali wangabayali iBhayibheli lithi wase uNkulunkulu sothumela Samuel uthi angomtshela uthi ngeke sasuka ekhaya lakhe kuzobe phakathi isasuka ekhaya iyangawula kusuka ngoba bazalwane ngoba nesono ekhaya ungacabanga ukuthi sitawugcina nawe noma siqale nawe siyawehlela usho situlwane saha ngosisi ngoba lithi uthi nasabakhutha usibantu abamile beniva ngomama ababahlalisi phansi ngoba la funeka besiyamhlalisa uma ngabe ukhuleka wena lo ithini boss uyikhuluma ngayiphi revelation awalahli laNkulunkulu. Ngiyakuthanda Samuel baza ngoba kathi la akukhuluma lokuvethwa uNkulunkulu kuphela kuEli wakhuluma nakuSawula. Sawula walahlekelwa ngombuso walahlekelwa kuphela kwabephakathi we lost him forever abesolamtshela Samuel athembekile athi njengoba wena sowulilahle but naye wayenza imistake waqale wamkhalela wathi uNkulunkulu yebo uyamkhalela kuzobe kulini lo muntu lo akakalahli wena lezinto asayize ulahlelile niyekele sengumlahlile akusiko kwakho ulahla bakho uNkulunkulu wena maintain the relationship with the Father. Uyeke bese isikhathi umzaba nomkhuthe emshaya umthandazo kumele ngoba baqhubekele njalo but nemlahle wena akusiko kwakho kulahla wena maintain the relationship because ungembeka bese kulimata i-relationship yakho njengoba kwendeka kuMoses walimata i-relationship yakhe naNkulunkulu aze amafike eKhenani kwendwe wabantu bamcansula bagcina sasebenza ngenyanga kanti eqaleni uNkulunkulu wamfakazela wathi akaze ngibone umuntu njengaMoses lona ulungile kwendlula konke okukhona emhlabeni usinakhuluma naye khuluma kuso nebuzo njengefuna ukukhuluma nemngane wakhe but ekutheni kwendlela baqhubeka wafika banaka wathi ngeke bahlubukile ngiyafuna ngikile manje ngisho ngine nalo because i-gift ayisuki but i-relationship yasuka with the Father. Usale isiphiwo usale i-ministry ayihambi but kugcwele kuyahamba because isikusisi uyele nje lento vele but then you are kissing and dancing along tubeka manje lofisa kuba ngumngane welive utela sitha kuNkulunkulu. Hey bazalwane ngicela nikunande lo bazalwane lofisa kuba ngumngane welive utela bazalwane sitha lokawula le umKristu kasasitha laNkulunkulu tubeka manje Noma-ke nicabanga ukuthi kulide yini lokusho umbhalo neba uthi James yebona James la bazalwane beka sakhuluma njengemlo hamba madle satawuhamba uthi ngicabanga ukuthi kulide lokusho umbhalo tubeka manje kuthi lo moya lambeka kithi uNkulunkulu uyafuthelana kanti futhi kunesikhwele kaze bazalwane lokuthi niyabona lokuthi mfuthwa yini lokuthi mfuthe ngalethi kule mfutha ukuthi asingathembi lo moya lawubekela lethi uyafuthelana make evangelist wena njalo ufana uyakuthi lapho vile ngambi kahle babe na ufuthelana ufuna umtshele njengaSamuel was a young boy but why a priest Eli
wangamsala. uNkulunkulu wamtshela wathi na ungamtsheli lokhu lemphuma kwakho utabulahle enwa utabulahle live la uNkulunkulu wakuthuma wangenti imali evumanzi uthuma lomunye aexele umbulo bese ukule monelo sidobula kwenda kule kufanele kwende lento but wala wena walahla live la ebazalwa this is very serious awuthi uthethile manje yes uthethile verse 5 yes no says yeah so shayo now mfuna bese sesiyathetha but kunento kungasika ke le 2 noma le 3 ngesikhathi Jesu asenawo lapho James ba asenomfundisi wakhe bafundisi baJesu kunento labasibethela yona la evini kaNkulunkulu ukuthi bebanabo ukuthandaza phela bafundisi baJesu bacela ukuqala nje labacela ngibani ongasiphi ngoba bafundisi belive kaNkulunkulu dibini labacela lethi ngoba kule mpilo yethu nyana ukuqala bacela bathi sifundise ini njengabani yebo lokho wonke mzalwane angathandaza but yenza bese thana mthandaza njalo uthandaza yilo uthandaza uyathandaza siyazi nalesibili siyazi uyathandaza but uthandaza njani okay so spectacular ukuthandaza njani enjani relationship yakho naNkulunkulu ngoba lokutawukwenda kusile mithandazo yakho ingaphenduleki itawuthethe mayelana nokuthi le relationship yakho naNkulunkulu ayisiyole kahle ngoba nayikahle relationship yakho naNkulunkulu utawukwazi okufanele ukuthandazele utazathi nesikhathi okufanele uthandaze ngaso utawukwazi nokuthi yini baba umthandazo because umthandazo bazalwane akusiyo into oyisebenzisa as a damage control umthandazo it is a lifestyle for every believer umthandazo babe absolutely kwenda umthandazo absolutely ufanele ivele ngesikhathi usetikingeni umthandazo uphila nawo when you wake up in the morning you pray Lord I thank you that I am alive. I thank you, Lord, that I'm healed. I thank you, Lord, that you always restore the joy in my heart. Father God, I thank you that you love me and you care for me. Lord, I thank you for the church, Shalom International Church. I thank you, Lord, for seeing good and feel and when I was good and love. We are one of us. We are one of our businesses. So I'm going to go to the business card. Kunenzima ngidlala uNkulunkulu bade ngiyabonga ngoba lokusifundisana ngasine relationship lekahle kaMama ugcina sifundisa ukuthi sendlule ekuceleni nginesuke lapho nasibonga nje sonke sibonga ungabonga ngoba umntana lo thandaza imithandazo lena ngamotives dalongo ngiyala ngempela esikhathi esiningi ugcina angasatholi lutho bese uyamsola because uthandaza umthandazo lo aligned netikhaniko takhe manje uNkulunkulu uyabheka lokuthi akunike lento loyifunako manje lento ihambe ukubulala that's why umntwana ayisimenthene umntwana lokuthi si-maintain le relationship lekahle naNkulunkulu because bazalwane le relationship ifaka tonke tikhathi tithako tebuKristu ukhona nje bazalwane it is to have the relationship less strong naNkulunkulu le nasifuza indlela yokuphila kwaAbraham sithola ukuthi le relationship uma ikhona kumunye la ekhaya ugcina ayithandazela ngasese ukuthi igcine itheleleka le relationship with the father even all the family members uNkulunkulu sifunza ukuthi wabita Abraham bathi-ke lo mfati wakhe Sara wayibona le relationship lobudlelwane ba-Abrahama naNkulunkulu wakubona wakuthanda wawukholwa that is why uze ufike lakhona angasambithi ngababwakakho my husband uthi inkosi yami now siyambona uNkulunkulu uyasibona sithi Abrahama akazange amthandazele umntwana but uNkulunkulu wafike wathi ngizamupha umntwana
Why? Because of the relationship. And that's not a relationship. Mulungu ufika sagcwalisa ngelifu lakhe lengoba lethi inkosi yakwazi lesizina. Mulungu nasifike na relationship. Hayi because kumnanzi. Yena bese ubukathi ukuthi maye isizimo sakho. Ngiyasibona. Angisale ngikupha. Ngeke ukuthi ngakwakho. Bible isitshela ukuthi uNkulunkulu wabamuyela wathi mina ngupha umntwana. Wakhuluma amahlandla amanene. Lehlandla lelinye bese lisenda sibone le teamwork. Like display abo Abraham nemkakhe kuleli yento ekhaya ezulwini. Ngala sikhuluma ngabo kuJohn 11 uNkulunkulu athi mina le kwelabo ngisuke nguthathe babe. Endibabe ngaso sonke isikhathi nakhuluma naye uyangiva. Now, the Bible is saying, whether ebuthathweni wakhe in the form of angels, bahlale emthunini ekhaya la-Abraham. Bafike bakhuluma indzaba langayithandazeli i-Abraham naSara. Wabuka simo uNkulunkulu, wathi bukela la sebakawuhamba, wathi bukela la kulo mnyaka odala ngasona lesi sikhathi Sara ukaba khona umntwana amdlalisa. Kanti uyeva Sara ulalele. Asibekeleni ukuthi wahleka but lithi uNkulunkulu lithi wathi Abraham ningahambi makhosi ami ningakahli. Hayi iBhayibheli lithi bahlala balithi naso lapho waya kumama Sara wafika wathi awulungise fulahanyana ubhake todliwa. Yena ngane waya esifayeni wayolungisa lithole enkulu phasi. Ngabe uyabhaka ngale relationship yena ukuthi usukume manje. Siyafunza ukuthi Abraham akela relationship lendlela ukuthi nakakhuluma ngoNkulunkulu bekenda. Ukuthi mina kubani ufika ukuthi awubhaka njalo. Uyamangala ukuthi bese ulungiswe into fulaha. Because no relationship uyathi ukuthi uNkulunkulu bangafika khanda ukuthi na 20 rand webhenlamnika. Ejulise Nkosi umthandweni lakho yandiswa khona kwami yavuka. Ngingayisa ntoni kuwefanele ngoba satha uqobo lwami nemali yami. The relationship ikufundisa ukuthi ungamgodleli lutho kulo. Yes, Pastor Tendal. Ngale kuthiwa walaza wathi lethi 70 takhe. Abraham. But he was a man of faith. Wawindoza legcwele ukukholwa nebudlelwane bayo uqhiqhima naNkulunkulu. Ufika usamhlanje utholele likhulu phansi. Ethi sekentana itahlinza masinyane kaphela. Ngale sobhakile Sara ukhamlinyanga. Yethole likhulu phansi ilethwa uNkulunkulu. Ubuya simba ubuya sebhakiwe. Le teamwork ekhaya liyabona. Lo mfati uyamathi uNkulunkulu. Lo mfati uyambona uNkulunkulu uAbraham. Akasho ukuthi ucabanga ukuthi ngale nikudla kuyaphipha I'm sure Hagar sekhona bebevela khona sisemelo wabhebheka somncane wasuka la eGibhithe nakhuluma umthona njani Hagar ufunda nini yakhumbula ahamba ehlele khona eGibhithe phela inkosi yamkhulula nayo yamkhulula bonke yakhumbula umthona njani yakhumbula mse abesemncane yaqhamuka semncane Hagar Adamba beyininga naye but Abraham maintained the relationship with the father. Hayi afika umndane khona Abraham umbulela Abraham asefika isikhathi sewutelwe Isaac. That chapter 22 incwadi ya Genesis uthi uNkulunkulu kuthiwa uNkulunkulu wase uyamvivinya. iBhayibheli isitshela ukuthi wathi uNkulunkulu akavuke athathe umntwana uthi ngeke nomhlatshelo ngale ndodana yakho lethelwe yodwa. iBhayibheli isitshela ukuthi ngalelo langa nawufunda livela kaNkulunkulu it was the first time. iBhayibheli isitshela ukuthi uNkulunkulu wafika isikhathi but I believe wafika emini noma wafika ngasiphi isikhathi but ngiyakuzwa kusebenza ngapha but listen ngalesikhathi uNkulunkulu but ngiyakholelwa ukuthi wafika ebusuku uNkulunkulu ku-Abraham akazi akanikele ngemntwana ngoba livela uNkulunkulu lithi wafika ngalelo langa uvivi wafika washesha wamamshela Sara ngoba relationship yakho naNkulunkulu bakho besinye isikhathi ngeke bayikhonze inawukhonza nguwe kuphela ngoba kunetiko langathi khuluma nabantu kakhuluma kuwe kunetiko letingasikhoza mshini yamakhelwane wakho but ikhonza mshini kunetiko lofanele angathathi lo kunetiko lofanele wena ungamtsheli wena funa yakho naNkulunkulu mshana lithi iBhayibheli ngalelo langa akathathanga inkumbi yetisebeni wathatha dimdini wathatha ngeluvivi walelo yamhlupha suka
wazala wavuka ekuseni wathatha umfana wathi kuyokhonwa lithi iBhayibheli wathi uNkulunkulu hamba kuyenza bendeni ngakulayela yona so uyayibona le maintenance ya-maintain relationship wathi ngakulayela le ndzaba ngakulayela le ndzaba lithi iBhayibheli nabafika khona ngulunguwamlela sinayiya wasekuthi kulethi sebenethi ibhili nenkolo salandathi lithi sayokhonda sitawubuya faith sitawubuya kwathina uthi nawuyonikela ngaye but uthi sitawubuya awubuya wasami ngibona uthi ungahambe umbulala bathona uthi ngawubuya naye uyayiba lenkinga le uthi sitawubuya senikhandlela siyabonga uthi sitawubuya sinikhasalana akasho ukuthi ngisayonikela ngalo mntwana uthi sisayokhona uthi sayakubazalo sayokhona salanda kusho ukuthi bese ngajwayele laba ukuthi Abraham akabethu umkhonda njani I think yenzeko yakhe Abraham lakayithuma ukuthi iyofunela Isaac umfati weBheka yayikhona. That's why ngikaNkulunkulu lithi la iphuma iyomlanza le relationship yabakhona la ekhaya ingena ushethi 73 ukuthi no lo babe lona lo director wale company uyamesaba ngoNkulunkulu ngeke siwende lokubi uthi nakayofuna umfati nakafika le uthi ngeke ngidle lutho ngeke ngilale ngekudle udla wena uyafika uthi inkosi yami ngithumile yathi umntanayo ifestival yami ithi ngiyifunela umfati kuba kubo Padahal sama-sama saya nama Alumis kan saya bela kali sebentar. Saya bahu, saya berahu. Aida ada yang tak. Kami ni macam pada sekolah, saya ni ngulungku. Ufuna nastela kuye, sile ngulaba in good standing with him. The relationship yetu abe usitawucela ngoba nawucela bazalwa. Cela umthandazo lokuthi Nkosi yilo labantwana. That is umthandazo with a wrong motive. Ufuna kulaya wena ngalo mthandazo. Nkosi yilo labantwana. Bayophuma bayokhaba angafuna ukulifuza investment. Bayokhamba babangaki baphuma nje uyabona ukuthi lo msebenzi lo ugcwele inyama, ugcwele enka, ugcwele resentment, ugcwele hatred. Ufuna kuphindisele. Bane ngaba sitinde tela lapha. Tena zumthandazo lo ngokwamkazi ubona ukuthi lakusita mhlawumbe. Yeah. Wasenzakala sangena kulo kusinde lo. Ngiyathandaza ukuthi lona lo abulala umntwana nami lebamsolayo. Yilo naye boss. Napita kusipendele noma kumwendeka noma yebo. Uthona Nkosi uyiphosa yena wena Nkosi. Uyalwa. Ulwele Nkosi. Ngiyabona. Wrong motive. Yakuba ngoNkulunkulu usimene ngothando. The spirit sebula sibuya bless. Ngoba mnene ngothando. Niyaba bazalana kule umsebenzi kulo mbuso lesikole. Ukunjalo. Utawubona lo mthandazo lo ungaphendulele. Bese kufika umuntu lo unecinga ziyathi thini. Utakusita la. Hambeka ngoNdlovana. Umjube. Ungutakuthethele. Unokulisitela basita. Asilapho you are not aligned with the word of God. Kunanga nivile ikona nje abathatha balokhuluma la ngilaphi ngakuphi. Ithi unokulisitela basita. Yilo ngasita ngayo wena. Ngamandla manje wena wasita manje mshana wakho. Ungasita manje wena. Unokulisitela basita. Nkosi ukawubona la enkulunkulu uzwele singekele ukuthi ngwele lo senhlupheka kakhulu. Hallelujah. Wrong motives. The same wrong motives. Prayers are full of pride, anger, revenge, hatred. That's in Romans chapter 8, verse 8. Sifunzele manje. That's what it does. Sesolo sibuele mithandazo. Lena wrong motives. Romans chapter 8, verse 8. Sesiyaphuma semakhaya. Romans chapter 8, verse 8. Ikhamba esihlokweni sithi impilo kumoya. Verse 8. Labo labanaka kwenyama
bangeke bamthokozise uNkulunkulu. ngeke bazalwane thina sibikele ukuthi simjabulise uNkulunkulu bese ngakusunzela 2 Corinthians chapter 9 verse 7 le verse zama ukusebenza nasinikela le but I'm telling you le verse le walemdlala ledlalela ngoncwele 2 Corinthians 2 Corinthians chapter 9 verse 7. yes Lowo nalowo akathixumele yena enhlitiyweni yakhe ukuthi utawunikela kangakanani. Bese unikela ngekukhululeka, hayi ngekusola nangekucinzetelwa. uNkulunkulu uthanza umuntu lonikela ngenhliziyo emhlophe. lalela kunalabantu abathande kunalabantu abanikelako basiphatha imali ngeke bakhuluma labaviyo sindile msithu urongo asiyathi imibhalo bazalwane uma uNkulunkulu usephazina wose abantu bayagubha ngenxa yesola lwakhe basiphatha imali nakho uthirana nje uNkulunkulu awaza ukhulumele bantu bazalwane munye umlamleli phakathi lomfundo awusiso silathi sakho bantu abakho ngeke babuyise lotho lirando ukubala bangiyosi wena ufaka imali yamali bangeke usilili ebazalwane namsasancane uyaviyosi wethuka nafana mntwana ejani bazalwane nifakela makwafi ohamba fakela makwafi bazalwane ukuthi abantu abuye ekhaya endeni ubuyiswa umuntu 200 uNkulunkulu washumela liplaze abantu bakela zinafika yabaphilisa bapheshwa kufa lo muntu utakufa umfakele no 200 amali kwamthela dona nibulalela azale bashaya nami yapha nibo ngala bayisha lo mkola bafaka bafika bazalwane ngiyadlala kuzo rayisha lo kumathini ngiyalalela lokho usinikazi uthi ofasithatha ukonto lapho ngwele tibitani wena tibitapu usikulwela sithatha ukonto abasa nini kulalelo bavuka ngempezwana nini kunalelo wanefa namuhla nje naleba eluya kune bafundisi labakhulu babishop bathi kuyadukiswana kulamalanga dukiswa sihlangisa kokona sasa kokona yathi maliba 10 rand bakolona mali bakolona ingoko au kamchela koko la kwa ingoko hii afakolwe yamali bakolwe so don't let us open the Bible. Don't let us open the Bible. Oh my son. Hallelujah. Hallelujah. Letito. Unse wa letito ni tikeleza kwenda lo. Now, sasa hapo Proverbs chapter 16 verse 2. Lokho yebazana sisatela sisayenda le mthandazo. Lisidla uNkulunkulu uyabuka lenhlitiyo na uthandazo. Ayibuwa nakithi uthithiwe njani yathandaza ungathandaza ngenhlanye babedlameni ngoba usathandaza thina labanye sesisabane emalanganyane njengani labanendayo baba nenkosi lesinye isikhathi uthandaza ubuye into le kube emini noma ke kube into lezi lesikhathi lesize ukuba uthi usathandaza ibuye le ngine kuthi Nkosi isikhathi sekusala usukuma nyana sumela nayenza bayamla ungayisho ngoba lo lwayitela nkayiba uthi ngiyibhenza wathandaza uthandaze ukhulume nemuntu umuve akunikadisa uthi ngiyayaphendula uthi vele uthi utokuthandazela la ngiyahamba kule eBhayibheli hamba ya bantu to ufuna suyisane nabani uyamatha unomedana that is a wrong motive bazalwane funda ma Proverbs chapter 15 verse 3 16 chapter 16 chapter 6 verse 2 umuntu angacabanga ukuthi tonke izindlela zakhe zinhle angacabanga umuntu angacabanga ukuthi tonke izindlela zakhe zinhle kodwa simakade uwehlulela imicabango yakho yebo bazalwane hayi wena ucabangele ukuthi tonke izinto kwephathi uNkulunkulu
uyehlulela. Uyehlulela kanjani uNkulunkulu? Ngekuthi uthi na uyitha kanjani lento sokuqedzile uma utshele abantu ibonene ndele. Amphithi. Umuntu uNkulunkulu uyabona kubona lokucabanga lokuhlosile nekuthi ufise ukuthi kwelekele ngenzando yakho uyabona uNkulunkulu. Engeke azaphumelelisa uNkulunkulu. Now, Jeremiah chapter 17 verse 9. Jeremiah 17 verse 9. Jeremiah chapter 17 verse 9. Inhliziyo yayengana ngethulu kwabo kwadonke tintfo futhi yonakele ngalokwenzile. Ubani nje lo ngayiconsi? Jesus. Kude lo ngayiconsi. Sesibuka ke imithandazo la iphendula uNkulunkulu sesiyaceza. Prayers that God answers. Imithandazo uNkulunkulu la iphendulako ayisumele tu. Kumbule ukuthi bazalwane si maintain a relationship with the Father. Mark chapter 11 verse 24. Mark chapter 11 verse 24. Ngikumbule ukuthi la kule relationship lala sinastandards akusali lokukholwa ngekukholwa. Hallelujah. Mark chapter 11 verse 24. Ngakho ke ngithi kini konke leniyakucela ngemkhuleko kholwani ukuthi seninako. Niyeke usethi bethi ihambisana ngidacela ngemthandazo bese niyakholwa everything. Usena ngoba lo mthandazo alone angeke uze lethe ema results la positive in your spiritual life. Amen. Niyawubese niyaphiwa. Yes. Lapho bekukhulunywa nami umkhiwane lo wawunile uyawubona Peter uthi inkosi nako lokukhiwa lo muntu uqale isitolo enako soumile wobe usho nethi banzetana ufike ke Jesu kwazakhuluma leli verse lelinye verse John 14 verse 30 John chapter 14 verse 30. John chapter 14 verse 13. Sihloko sithi Jesu indlela leya kubaba. Ngiyakwenda noma ngabe yini lenicelako egameni lami ukuze ikhathikulo yababe ibonakaliswe endvodzaneni. Ukhulunywa ngendzaba relationship with the Father. Lapho lokucoka abazalwane, it is the relationship. Maintain the relationship. As we pray, with the relationship yami nababe uNkulunkulu ikhona umzalwane lo relationship lekahle naNkulunkulu tonke izinto zakhe ziyaflowa akastrategish noma eswele kangakanani uNkulunkulu uyahlangabezana nezimo zakhe taka spiritual hayi taka physical. Ngicela ukubekele nje bazalwane ukuthi namuhla siphume la angathi ukukhulumeka ngapha kasha lokulamasa ungayi uyocela imoto uNkulunkulu uyocela umshado uyocela umsebenzi because now ngekho good relationship or a good standing with the Father lethinto lento ungathi fall bese uthandazo wrong motives ugcine ufike la sokusola khona. Ngabekisa ngakutiyende la usinziswe sahlete isikhathi lesithi ayibeza kutshelile ukuthi ninophila ngekulima nophila ngekusebenza kamfundisi but uNkulunkulu wani la usinziswa yende nasifike sitshele wase uNkulunkulu uthi phela wena you are a qualified teacher hamba ufundisa uzoma kodwa samtshela ngathi mfundisi wathi bamshayele ade kungayibesa kodliwe ukuthi uthisha semfundisi wathi bamshayele mfundisi wathi ngiyocala kule vete awusebenza ajika ngabiyele ngathi awabonge uNkulunkulu. Angeke ngisho ukuthi benithanazela ukuthi akujabule vele beningakubanga ngambona cleaner la ebaleni lapha ezekhathi boy bengajabuli but ngambona ukuthi ucleaner lapha uyajabula uyasibonipha lo mntwana lokufana lo umyende uyabona ukuthi usisiba and nawulalela la asacleaner la ebaleni ulathi ingoma takhe letikhalako la ulethi ishumayelo takhe ethi Yesu uthe ema-ringtones akhe uyeva msibazalo akalethi into osele imali la but usizisiwe
Utaphuta lolu gqobo, now is a teacher. Ngethula kwabamthisha naNkulunkulu umbhasela usefundisa ngoshada. Ngethula kwaloko wakhanela. Imfuwa. Wasifika yakhe ngabona iplasela ngabona imagesi. I rest my case. Ukubona ukuthi lendlu yakhe akaqali ufundisa. Uyaba ngemali emali ngomkhathi boy. Ngoba undala le relationship lekahle nawe wazisa nalokuncane kuyophela. Ngoba wena njengabe uthandaza with the wrong motive, typically uNkulunkulu uyazisola usola nalomholo. Yiko sisifusisi. Wangibo bazalwane. Jeremiah 29 verse 12. He knows the Bible will restoration ya Israel. Jeremiah 29 verse 12. Jesus. Jeremiah chapter 29 verse 12. Niyawubese niyawungibida ke. Ninte uthandaza kimi. Never. Mina ngiyawuniva. That was after a restoration. Israel was restored. Then Jeremiah teaches us that Israel repented and God restored her. Waphendula Israel wasewuyati ukuthi fanele athandaze njani ubani. I-relationship yakhe kaNkulunkulu yakuyeka yaba njengasekuqaleni. Inkosi sifusise. Inkosi yasifundisa bazalwane ukuthi uNkulunkulu buka live lakhe kuyo yonke imithandazo yethu bazalwane. Kasithandaza nje uNkulunkulu buka live lakhe. Awuthandaza nje uNkulunkulu buka live lakhe msisi. Awuthandaza nje buka live lakhe ukuthi likhona live lakhe. Likhona ndibuka konke lokwendaba uNkulunkulu uyabuka lokuthi live lakhe likhona yini. Indlela zonke lotihambako zonke lotendako live lakhe likhona yini. Nawukhuluma live lakhe likhona ngoba live lakhe lithi ekukhulumeni kwethu konke ngokumakhakhula lithi asikunanzise ngemali lakunanzi. Live lakhe lithi asibe kulapha ukhuluma emavi layo lisiwe ngengasawuthi lo live laNkulunkulu. Umntwana oprayerful bazalwane akwendeki ukuthi akhulume emagama lanetiswane temuve. Umzalwane losizisiwe akwendeki ukuthi alimate lomunye angaboni ukuthi umlimete. Ezithanda emntanazweni kaNkulunkulu afika tirivile khona afika akudlulule athi la awukakhulumi kahle awukeni kahle hamba uyokuxolisa. Hey unyonjo esesapha kuxolisa. Sesapha kuxolisa bazalwane. Mina umuntu engibaba kumona sinetesine ngoba umngamo uye ukuxolisa. Ngakho sanibhrakhe kana ngoba uyeba ukuthi ixolisa usuka lengekhathi ngoba nawe ungaxolisi nokudlelwane kuyagcola. Abantu bazalwane ngiyabifa yini. Nawe ungaxolisi uvele nje wena vele kube lihashi leli kumnyusi leli ngafuna emoshene. Usingiyamthanda Jesu inkosi empilweni yami ngiyeza xolisa. Ngeke ngenziwa njalo. No kuyaxoliswa. Xolise baba uyevakala ukuxolisa baba. Utawuva ugezeka banethula. Banethula uthi vedela yembede disho ukuthi lokhu lokwendalo kungiko sekudawuqala ukuphathisa izinto letinkulu. Sekudawuqala utembula kuwe. Sengakhona ukuvisa unanzi unambithe letinto. Akekho uthi nambithe letinto la usabuswa ikhambo yakho. Dimnazi letinto tasekhaya ezweni entiyamentelwa. Asibona ngemehlo ngekho sitothandaza egameni kaJesu.